Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Хөрмәтле мөмин мөселманнар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәйрле җомгалар, хәйрле бәрәкәтләр. Аллаһ субханаһу ва тааля насиб ва миясәр кылсын. Алхамдулиллахи аввалил вал ахир ва захирил вал батил халаqa фасава ва қаддара фахада биядихи малакуту кулли шей. وهو يجير ولا يجار عليه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه واستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعث الله بين يدي عيسى بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, aziz din kardeşlerimiz, en birinci aytırga kerak, mana bu binalarda Yedem meşitinde sizni ko'rarga bek shod. Allah subhanahu va taala ushbu yizgi juma soatlarimizni qutlu ham muborak qilsin. Tilaklarga ham maqsadlarga erishib, Allah bor ekanligin, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh so'zlariga to'g'ri qolib yashashga Rabbimiz Alloh har barchamizga da nasib va muyassar qilsin inshaalloh deb biz tilakda qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb aytasi kelib, chunki bugun bayram, bugun juma kun. Alloh Rabbimiz mana saflarimizni to'lib Allah qo'shgan amallarga bo'ysunib, tiygan amallardan tiyilib, biz Allah qarşında tistida agarda qarasak, tilida ham endi ishmakarmi ul, ekindi g'odiy kishi Allah subhanahu va taala har bir odam bolasining yarig'inda, ya'ni qolibga qori ekan. Shuning uchun hurmatli mu'min musulmonlar birdamlikda bo'lib, Allah Teala qo'shgan amallarga bo'ysunib, xayrli, hamda barakatli bu bo'lgan juma soatlarimizda duo qilib, Alloh taolaning hikmatin, ne'matin, hamda barakatini ollarga Alloh subhanahu va taala nasib etsin. Aisha radhiyallohu anha aytaydi, Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning xulqi Qur'on edi. Ya'ni bu turmushda hurmatli mu'min musulmonlar, Allah Rabbimiz bizga og'irlik, qayg'u, hasrat, shodlik, ne'mat, barakat bersa, odam bolasi Alloh taolaga yalvora boshlaydi. Yoki unda u rahmat ayta, shodlana, yoki unda u yig'li, turmushdan zorlana, yoki unda mana bu turmushda og'ir hali bo'lg'ach, Alloh taolaga yalvorib yılı duasını başlar ekan. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda adam balasına bu turmuşda bulgan bütün ağırlıklar, şadlıklar, mizgiller, halal bilen haram, mümin ham mümin bulmagan kişi hakkında onun ayırmasın, cennet bilen cehennem turunda bizlerge ilan etti. Yani Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimni adam balası için qonun tib jiberdi. Haminde Allah Rabbimiz mana bu Qur'onni bizning uchun jiberdi ekan, Allah Rabbimiz ayta, agarda biz shukr ham rahmat aytib yashasak da qalilan ma tashkurun. Bu yetmas. Ya'ni turmushda Alloh ko'pma ne'mat bizga beradi. Biz rahmat, shukr, namoz o'qisak da, duo qilsak da u yetmas ekan. Allah Teala Qur'oni Karimda aytadi bu haqda. Biz hurmatli mu'min musulmonlar Qur'ondan yiroq bo'lib, namozga yerib, roza tutib, mana bu turmushda bo'lgan vaqtga xato, kamchilikka, gunohga batamiz. Qo'y bir ishlarida belgili bilmayshi, ammo ko'p ishroqda bilib de biz hurmatli mu'min musulmonlar xato, kamchilikka, gunohlarga albatta yo'l qo'yamiz.
Allah subhanahu wa ta'ala kayber ay ve günlerine mertebeli dereceli koydu. Aminde bilgili Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta Ya eyyühellezine amanu ey iman getirgen bendeler şulay bilindi. Allah Rabbimiz bizge müracaat eti. Andimne bu turmuşta Allah'tan hikmeti ile Allah subhanahu wa ta'ala Muharram ayların başka aylarının bula getip bize ediyor. Aminde Muharram ayı bilgili ol eğer deyini qarasak hayırlı, bereketli aylardan birisi. Haminde Muharram ayı hakkında. Haminde Muharram ayında nindi günler, faziletli dereceler nindi var iken degen. Ramazan şerif ayı nindi ay ol. Haminde şu aydan narsa işlerge kereken degen. Kadir kişisin koşan izlerge haminde nindi kişi ol. Allah subhanahu wa ta'ala hürmetli mümin Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'ni indirip kanun bularak bizge ko'rsatdi. Haminde bu turmuşta bir mesele sorav bahs kelib chiqsa biz endi hurmatli mümin Müslümanlar Kur'an'ga yapışıp onu aşıp cevabını izley başlayız. Haminde Allah subhanahu wa ta'ala hurmatli mümin Müslümanlar derslikte de Kur'an'ı nimet etip emir haminde bereket etip indire. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin ol mucizası hem adam balalarının elbette ol kanunudur. Mine bu turmuşta Allah subhanahu ve ta'ala eğer de bizim sorav tutsa biz Kur'an-ı Kerim'i açıp cevap tabi alırız. Allah Teala ayette Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu İzâ nudiye lissalâti min yevmil cum'a fes'av ila zikrillah. Eğer de cuma hakkında sorav tutsa ne için biz bundakilerimiz? Allah Teala bizge cevap etip ayte. Mine bu farz bulgan elhaminde en ahamiyetli emirden birisidir. Ya eyyühellezine amenu Allah Teala bizge müracaat etti. Ey Edem bağları iman getirgen bendelerdi. Eğer de cuma yani bayram günde azan tağuşunu işitsegizdi namaza aşığız. Haminde sevda işlerinizni kaldırıp dururuz. Çünkü Allah Teala ayta hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Mına şunda sizden hayırlı bereket, hayırlı nimettir. Eğer de adam balası ulu iken nişik turmuşunu alıp barga, eğer de keyfi yok iken, ağrı iken, ne bu turmuşta nasıl işlerge? Elbette indi adam balası, mümin Müslüman kişisi Kur'an'ı açıp, lezzetini temin ala. Eğer de keyfi yok iken Kur'an'ı açsak, Allah Teala dua kılsak, Allah Teala küp nimet, küp bereket bizge bire iken degen, şükür ham rahmet eytip bismillah bu turmuşta yaşay başlayız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eytemne bu hakta Bismillahirrahmanirrahim Unnezilü minel Kur'ani ma huve şifa. Eğer de adam balası yani mümin Müslüman kişisi Kur'an'ını açıp okup dua kılsa anda şifa tabırdı. Hayırlı hüküm hem bereket olardı. Yani adam balası ne bu turmuşta nindigine adamını yasasak da Kur'an'ga haminde biz her vakit dayanırız. Çünkü Kur'an o kanun haminde adam balasının ne bu turmuşta bulgan teregedir. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayta Bismillahirrahmanirrahim ve atesimu bihablillahi cemi'a. Yani siz birden bulunuz haminde Allah da Kur'an-ı Kerim'ge hem sünnet amellerge yani Allah Teala'nın cibine tutunağız diye. O la teferraku hem ayrılmaz. Eğer de Muharram ayı hakkında biz sorav koysak Allah Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim İnna iddeteşşuhuri indallahi 12 şehran fi kitabillah. Yani Allah Teala'nın hikmeti Kur'an-ı Kerim'de 12 ayının sonu vardır diye. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ Haminde dürtesi ise
haram ayı bulup turadi. Haminde Allah Rabbimiz mana bu Muharram ayı haqında bizga anlatadi. Ya'ni mana bu turmuşda biz anlaymiz. Qur'ondan boshqa bizning turmush yo'q degan so'z. Haminde Allah Teala'ya yalvarıp hürmetli mümin Müslümanlar vaqtni Qur'oni Karimda jinlamik. Vaqtni mana bu bo'lgan vaqtni Allah Teala bor ekanligiga ant etib, shahidlik berib, namazlar, duolar, Qur'onlar, hamini tasbihlar tartib yasharga Allah Teala nasib etsin. Albatta belgili ishda kerak, oilani da, bolalarni da albatta endi mana bu turmushda maddiyoqdan o'tirga kerak, ammo endi Alloh taolani bir qo'shin unutmayq. Alloh subhanahu va taolo mana bu qonunni bizga jiberdi ekan, anda shifo bor ekan, anda xayrlik bor ekan mu'min musulmon kishi uchun biz endi Allohga shukr, Alloh taolaga shukr ham rahmat aytib, mana bu masalani bir qo'shin unutmayq. Ham Alloh subhanahu va taolo mana bu Muharram oyi haqida aytib bizga Bismillahirrohmanirrohim. Ya'ni 12 oyning 4'si ise haram oyi bo'lib turadi. Hamida Allah Rabbimiz yana mana bu turmushda davom etib aytadi: "Zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Allah Taolaning qonunudur, hikmatidir. Hamida mana shu oyda, ya'ni Muharram oyida maxsus fala tazlimu fihinna. O'zingizga zulm qilmag'iz. Haminde boshqalarga da og'ir so'z bilenga, haminde mana bu turmushda biz o'zimizga eng birinchi ham boshqalarga ziyon keltiramiz ekan. Nishik? Qo'y bir ishlarida bir so'z aytamiz endi. Qoriymiz nafrat bilan. Kishi odam bolasi uni sezsa, haminde mana bu turmushda hurmatli mu'min musulmonlar xato kimchilik ikki turli bo'ladi. Agarda Allah subhanahu va taala bilan beyli bo'lsa xato kimchilik, adam bolasi yili duo qilib, tahajjud namozlaridan turib, "Ya Rabbim g'afuy" deb duo so'raydi. Agar da adam bolasi bilan bo'lgan xato kimchilik bo'lsa, mana bu turmushda albatta "Ey do'stim, g'afuy" shunday so'zni aytdim, bulay bo'ldi deb in birinchi onlardan so'rash kerak. Onları Allah Teala'dan. Şunun için mana bu hikmet hürmetli mümin Müslümanlar. Allah Rabbimiz bizga aql berdi. Biz mana bu turmushda oq bilan qorani, cennet bilan jahannamni ham mu'min bo'lmagan kishini ayirib turamiz. Allah subhanahu va taolo Alloh aşkına Qur'oni Karimni ne'mat etib, barakatli beraykan, Qur'onga yopishib, tutunib, tayanıp yaşarga Allah subhanahu wa ta'ala nasip etsin. Çünkü Allah Teala aytadi, mana bu turmushda qo'y bir ishlarda biz ko'ra olamiz shu shunday ne'matni. Adam bolasi o'zi xato kimchilik qila, ammo aytadi, "Qorali do'stim, mana shuni ishlama." Shuning uchun Alloh Teala Qur'oni Karimda aytadi, agarda siz o'zingiz qilgan amalni boshqalarga aytasiz ekan, u durust bo'lmas. Lima taquluna ma la taf'alun. Agar da biz o'zimiz eng birinchi ishlarga tegishli bo'lamiz. Misol, ya'ni mu'min musulmon kishisi eng birinchi o'zining qiyofati bilan, so'zlari bilan, amallari bilan shulay dinni ham endi Qur'onga yaqin bo'lgan, ham sunnatga, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning sunnatini yarib bo'lgan odam bolasining albatta ko'rkam o'rnagi bo'larga tegish. Ham shu vaqtda agar adam bolasi aytar ekan, "Do'stim, qaralanda shu amalni ishlarga yaramaydi" bet. Shundan da qarala, sen de ishlamaysan bitani. Agar da biz aytamiz ekan, "Buni ishlarga yaramay, o'zimiz ishlasak", qarala, sen o'zing ishlaysan shu xato kimchilikni. Boshqalarga amr etasin. Alloh taolo shulay deb aytdi. Shuning uchun Alloh Rabbimiz aytadi, "Lima taquluna ma la taf'alun." Eng birinchi o'zingiz ona qilasiz deydi. Onları başqalarına anlatırız. Hamida hürmetli mümin Müslümanlar, azizin kardeşlerimiz, elbette Cuma günü bayram. Hamida bayram günlerimizde Qur'oni Karim'nin bik ahamiyetli
Бик файдалы шулай бит инде адәм баласына булган сүрәләр. Ясин сүрәсе, шулай бит Кахф сүрәсе җомга көн укыйбыз. Аннары инде менә билгеле Аллаһ Субханаһу ва Тааля адәм балаларга насихат итеп, менә бу тормышта нинди генә мәсьәлә булмаса да, без Коръән-и Кәримне ачып, анда җавап таба алабыз. Әгәр дә шунда җавап таба алмасак, нәрсә эшлибез? Билгеле, Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва салламның сүннәтендә biz indi күз салабыз. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз, хөрмәтле мөмин мөселманнар, әлбәттә, иң әһәмиятле булган ушбу Мухаррам айларында бар шундый көн булга Ашура ди. Ягъни ул 10нчы көн, Яумул Ашр, Мухаррам айының 10нчы көне. Һәм инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, карый икән яһүдләр ураза тоталар. Һәм инде сорау бирә: "Ничен сез ураза тотасыз?" Шул вакытта яһүдләр әйттеләр: "Муса алейхиссалам һәм аның халкын Аллаһ Тәгалә коткарды ди, шуның өчен рәхмәт изеннән без ураза тотабыз." Һәм инде хөрмәтле мөмин мөселманнар, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Без дә ураза тотабыз ди, әмма инде яһүдләргә охшамагыз ди. 2 көн тотабыз, яки 3 көн, ягъни 9-ы яки 10-ы, 10-ы яки 11-е, яки инде 3 көн 9-ы, 10-ы һәм 11-е ди." Шуның өчен менә бу тормышта, хөрмәтле мөмин мөселманнар, Рамазан айы ул билгеле фарыз айы, шулай бит инде ураза тоту өчен, һәм инде башка айларның фазиләте, дәрәҗәсе Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирә ураза тотарга да, гамәл һәм гыйбадәт кылырга да, әҗр савабын алырга да. Шуның өчен, хөрмәтле мөмин мөселманнар, менә Аллаһ Тәгалә шундый ниъмәтне, бүләкне безгә бирә икән, без аны кабул итеп, Аллаһка шөкер дип, шөкер һәм рәхмәт итеп яшәргә тиешле булабыз. Аны бер кашан онытмыйча, Аллаһ бар икәнлеген, ла илаһа илляллаһ, Мухаммадур Расулуллаһ сүзләргә туры калып, шаһидлек биреп, бердәмлектә, шатлыкта, ниъмәттә яшәргә Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга да насип ва мияссәр кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.